Ne mogu da se zaustavim, toliko je dobar. Ovo je menaž čokolešnik cheesecake. Hajde da ga napravimo. U veću posudu dodamo štarkov mleveni keks, sipamo otopljeni puter, malo mleka i kakao prah. Promešamo, sjedinimo i prelazimo na ukusnu menaž čokoladu. Jednostavno istopimo i prespemo u našu smesu. Nastavljamo da mešamo sve dok ne dobijemo kompaktnu smesu. Pripremimo manji kalup u koji prebacimo našu smesu. Špatulom utisnemo, izravnamo sa svih strana i ide u frižider. Sada preko krem sira dodajemo ukusni krem od lešnika, sipamo šećer u prahu i malo vanile. Mikserom mutimo dok ne dobijemo kremastu i ujednačenu smesu. Prespemo je preko ohlađene kore, izjednačimo, izravnamo sa svih strana i ide na hlađenje. Za glazuru nam trebaju menaž čokodogmići koje prelijemo zagrejanom neutralnom pavlakom i posle 3 minuta mešamo dok ne dobijemo svilenu teksturu. Sada oslobodimo ohlađeni cheesecake iz kalupa i prelijemo ga našom čokoladnom glazurom. Špatulom premažemo, izravnamo i finiširamo seckanim lešnicima. Kratko ohladimo i došlo je vreme da isečemo sebi velikodušno parče i uživamo u ovom kremastom i ukusnom cheesecake-u. Prijatno!